Bwana sifiwe sana. Haleluya. Narivuze ngo nibwo bwa mbere ndirimbye hano nk'umuhanzi kandi ni nkabwo bwa nyuma ndi hano i Kigali. Ndashima Imana ku minsi namaze nkorera umurimo hano muri litorero cyangwa muri ministeri y'abanaziri. Igihe canje cyari kingiki. Imana yangeneye cyo kuba muri uyu mujyi kugira ngo nkoremo umurimo w'Imana. Bwana sifiwe. Amen. Kare natekereje nisubiramo inyuma sanga ntacyo nicuza mu byarangiye byose. Mwanya wanje n'imbaraga zanje n'ubushobozi bwanje n'ubutunzi bwanje ko nari mbishoboye nabikoreye Imana. Bwana sifiwe. Niureba mudahiguma akabona isanga rikomeye nakime kimunanira arashoboye. Sezeye kubw'icubahiro mpa abanaziri kandi ndi umukristo sinogenda nk'igisambo. Bwana sifiwe. Kuko ntacyo umutima unshinja, nta muntu ufite ideni n'undi ifitiye aze mwishure ninanirwa kumwishura nzomwoherereza kuri World Limit. Bwana sifiwe sana. Umunsi naje nabaye umuhanzi bwo bwa mbere mu kabiri ndirimze mu giti cyaje. Mpamvu zananga kuririmba abantu babatura nuko baba barangaye. Siko barangaye kabasoze eregani byiza ibyunekerezaho n'iby'igikundiro cyinshi Hallelujah. Ndashimana Imana ndirimba indirimbo imwe mukunga nasaraye cyane naje ndinze kubera shuguri narindimo uranyangana muri sinzangereza materaniro. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Narivuze ngo nibwo bwa mbere ndirimbye hano nk'umuhanzi kandi ni nkabwo bwa nyuma ndi hano i Kigali. Ndashima Imana ku minsi namaze nkorera umurimo hano muri litorero cyangwa muri ministeri y'abanaziri. Igihe canje cyari kingiki. Imana yangeneye cyo kuba muri uyu mujyi kugira ngo nkoremo umurimo w'Imana. Bwana sifiwe. Amen. Kare natekereje nisubiramo inyuma sanga ntacyo nicuza mu byarangiye byose. Mwanya wanje n'imbaraga zanje n'ubushobozi bwanje n'ubutunzi bwanje ko nari mbishoboye nabikoreye Imana. Bwana sifiwe. Rero amahoro y'Imana bane namwe.
birashoboka wenda ko ari ubwa nyuma bamwe tubonanye abo ntazongeraho ngo mbasezere. Abantu bakomeje kubibona kuri social media abandi babivuga, niyo mpamvu mbivuze, nta bundi nari nakabivuze. Ni amakuru yagiye ava mu mpande gutya, ariko mbivuze sezeye kubw'icubahiro mpa abanaziri, kandi ndi umukristo sinogenda nk'igisambo. Bwana asifiwe, kuko ntacyo umutima unshinja, nta muntu ufite ideni n'undi ifitiye aze mwishure, ninanirwa kumwishura nzomwoherereza kuri World Limit. nta kibazo. Tima wanje himbaza ikaryawe manugendera kumaba y'umuyaga, mani imbaraga zawe zirangomeye, Mana we, mani imbaraga zawe zirangomeye, Mana we, mani imbaraga zawe zirangomeye. Bwana asifiwe sana. Amen. Ufite Bibiliya nsomere, nshaka kubasezera mu cyanditswe kiri mu Migani ibice 8 umurongo wa 30. Yes, ni ijambo Imana yaduhaye turi mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Nibwo nari maze gufata gahunda neza, reka ryisomere. Imigani ibice 8 umurongo wa 30. Bwana asifiwe sana. Imigani ibice 8 umurongo wa 30. Niba twahageze dusome. Haravuga ngo ico gihe nari kumwe nayo, ndi umukozi w'umuhanga, kandi nari umunezero wayo imisi yose. Bwira mugenzi wawe ngo uri umunezero w'Imana. Iryo jambo ryanashimishije cyane. Ngo kandi nari umunezero wayo imisi yose. Akanyuma karavuga ngo gahora nezerewe imbere yayo. Ndasubira ico gihe nari kumwe nayo, ndi umukozi w'umuhanga, kandi nari umunezero wayo imisi yose, ngahora nezerewe imbere y'Imana. Imana ibaha umugisha. Abantu tutazongera kubona na wenda hirya y'ejo n'ejo tuzabonana umwaka utaha. Representa yavuze ngo uzokora ubukwe sindashaka nyine, kandi ubukwe bwanje ndi mu gusaba Imana, namwe muzansabire kugira ngo buzobere muri uyu mujyi, kubera ko niho naboneye ukuboko kw'Imana. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Amen. Rero bene data abanaziri ndabakunda cyane, kandi tuzosubira. N'abari muri Amerika hari abandi banaziri, Imana mu ijuru baho umugisha. Vuze ku cyumweru wacu kuri Foursquare, Abanyarwanda bazavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe, kandi sindi umwere. Nukuri umuntu noba naragiriye ukuntu kutari kwiza, ambabarire, genda amahoro nawe asigare ayandi mahoro. Bwana asifiwe. Ndashimira umuntu wese wagize uruhare kugira ngo umuhamagaro wanje waguke kandi utere imbere. Naje hano mu mujyi ni Chakarafu. Chakarafu ndo wa muntu cyambara imyenda abandi bamukuburiye yagabanyishije. Hari abantu ibyo bihe byagezeho, ndagaza ku mwenda yambaye kera wo kawugabanyishwa wambara nka hari mushi. Ariko Yesu ni uhindura amateka, uwari umushumba kaba umwami, nta na kimwe kimunanira ibihe. Ni uhindura amateka, uwari umushumba kaba umwami, nta na kimwe kimunanira ibihe. Niwe wimura abatware, akimika abandi mu gihe cye, nta na kimwe kimunanira ibihe. Niwe ureba mu ndahigura, akabona ishyanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira arashoboye. Ngirira umukobwa nibiza kubashobokera
aze hano dufatanye. Udahaguruka yicare. Bwana asifiwe. Hanyuma nsirimbe shima Imana. Ngacuranga papa. Hallelujah Kristo. Tabu zangu zikiisha, nitamwona Bwana wangu akinikaribisha kule. Karibu upumzike. Tabu zangu zikiisha, nitamwona Bwana wangu akinikaribisha kule. Karibu upumzike. Hapa ndipo
kansabe mwicare. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Turacyari hano. Mureke tubanze twumve ijambo ry'Imana, hanyuma nitumara twinikize. Ariko reka nsabe Frank agaruke hano na Kiriki. Mwigire hano mubarekere umwanya wabo bonyine, hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Mwicare murakoze. Kansabe badushirireho